So yeah, mun ne tsa kuhlamula xivutso xa n'wina. Yeah. Ntuko va ngopfu album leya ku a yi fikelelangi la lava yi fika ko. Mi kombisi na ti award antanga ku ya deserve na award. Mara mina mo ndendla yini. Hiku master langi ni lo misalo wa manager mi. Ulongo fu misalo. O teka serious ngopfu una manager mfo. Buto mina misalo uranda ku vula ku ni buto Ne. Solo ku ngikomentela xintu wa mela ngibona. Anga ngiboni is fine. Anga lava ku vona misalo. Anga so randa so voniwa. That's why I just ku ni buto ana mani va TV mara vana nyoka ne. Yeah, I need my thing. Yeah. Kulukumba lo ulwa ngopfu my baba. Vayisela va ka Munghana Lonene u va fonela a tlhela a va willing ku hakela hayi ku hakela award ku ri va ti nyika nkarhi va yingisela swilo swa mina vo n'wi jikajika was this. So like the music gets submitted. My baba khale submit kulukumba loyi u va willing le ra ku ri album yi huma namuntlha nga drive kusuka laha ka Munghana Lonene a yisa tisi Like physical. Physical hayi email sweswi a famba ya ka Munghana Lonene na fika ku hi leti a humesa na mali ku hi kombela mutlanga loko swi ri possible ne mikulukumba loyi nga fika vula ku ri loko ve album yi tlanga 1 hour 17 minutes a ku hi kombela ku xava 1 hour 17 minutes mi yingisela album leyiwani vo pfala va pfala mu ta ku yini loko vo pfala. Like they have never played your music. Ka Munghana Lonene okay mi tlangeni ka Munghana Lonene and then gratefully so ka Munghana Lonene mi tlangu hi botsoli loko va tirha ka Munghana Lonene mani foneliwa munhu a ku yingisela Munghana Lonene ku loko tlanga risimu ra wena vanhu vene swi ta ku botsoli i show ya botsoli ntlangu ya botsoli. Yeah, recent. I think ni swi ani swi tivi ku ni swi rini mara a swa khale loko botsoli kha va tirha kwalaha ka show ya vo va kota ku ni tlanga va tlhela va tirha na mafosi. Yeah, va tirha na mafosi loko va heta ku tlanga va heta va tlhela va vula ku hi mafosi risimu leri a hi tlanga ra mfurufana rin'wana ra ka kovana yi ku ri hlanganyana mara ri nghozi ni kota ku swi vona okay botsoli ve le ku ndzameni okay my baba okay. And una ambition yo la ku mota ngwa ka MLFM and u vona ku ri yini gain yako. My baba a swi ni va vona nga tlangu ka MLFM Ne anani ramakana swona my baba lexi nga na nkoka my baba ni i vaseketeri vambirhi lava va ni kombaka ku ri va ni rhandza wa swi twisisa a hi leswiya lavan'wani va kumaka swona me loko ni tirha ntirho munhu a fika ni byela ku hi boti la mintirheni swi na nkoka ka mina loko ku ve mina ni ta ti byela ku ri ni lava ku ri ka MLFM va ni tlanga loko va nga tlangu tendleyo and loko unghena studio a wu hleketi hi MLFM hleketa lava ni seketela hleketi award u hleketa hi ku khumba moya ya vanhu my baba mina loko khani humesa ti-album kusukela 2019 ku endliwa ti-CD launch loko album ya mi yi hume my baba ku tirha mali yo tala